Ti Masakbayan. Ti napalabas, nalpasan ti panangisuro ni Mario ken ni Peter agayem na. Kasta unay met ti panagyaman ti baro. Gaputa nakasursuro da itoy no kasano ti lumaban. Gapu iti dayta, nabukal ti maysa a plano dagiti agpagayam. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napauluhan. Hustisya. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Dayjayan ni Maria Alakin. Nagparta ka ni Maray. Kaslapudpud no lalaki. Aglingid ka na imbaga. Labanan mi dagito ang kabuksor. Di kag tignay iti dakas, Peter. Umay ka! Di naktungan niya! Siya ti manggudas kan ka! Takrot mo't kayam dagiti kakadwam. Awandan, pinanawan da kan. Ibalod da kan ni Peter. Ipatulod minto lang ang tibangkay mo, iti amom. Gapatagudasan da kamutun. Anya, ayop kayo! Kaya't ko nga ibagam kada kami. Apay asinanabda kami iti dalan. Asino tinangbilin kada kayo? Awan bibiyang mo. Diyak kaya't nga ibagakan ka. Ya! Oh, Talaga ka diyan natangkan ti ulam, ha? awan karbungan nyo amang tong pakanyak. Magsagana kayo kiti. Numakarok atak dito balsan kayo. Tikunam ka di. Kat makapanaw ka pa dito asibibiyag ka. Anya ti kaya't yu asawan, ha? Patayin da, kasta ka di. Kapilitan na kasta. No di mo ibagatipod no kada kami. Anya nga min ti kaya't yu amamuan kanyak, ha? Asino tinangbilin kan ka? Asa nabenda kami? Awan, siyak lang. Ipaturong mo ti paltog mo kankwana, gayom. Kita man itatiturad mo. Pingin paturong mo kanyak ti paltog mo, ha? Pangasim, awan pa'y asawa. Patayin na ka din. No di ka agpud no. Pabatakak ti bangabangam. Anya ka di ti kaya't yu amamuan. Sige. Damagin nyo, tasong batak amin, basta amok. Asino tinangibaon kan ka? Asa nabenda kami itigayam ko. Kan anya ti plano yo nga ramidan. Ni Buslito, kaya't na ka nga'y papatay. Anya? Talaga adakas dayjay akabsat day di papa. Di na ngamin kaya't nga dagbalin asiit kadagiti amin a plano na. Kat, sumursurot ka mat kadagiti amin adako sa plano na, ha? Adapay may sa akayat ko nga klunam kanyak. Uray saan mo nga ibuksilan. Amukon ti kayat mo adamagan. Ano? Aklunakon kan ka. Da kami tinang patay iti day di Don Ricardo nga amam. Kat ni Buslito tinang paltog kan kuana. Anya? No kasta. Patayin kam nga roda. Ay, saan, Peter? Saan, Peter, gayom? Di mo patayon ni Pete. Adapay pakairanudan takon kwa na. Maria. Pangasim, Peter. Di nakpatayon. Nagtalag kayo kanyak. Tulungan kayo amang balas kini Sir Lito. Kagurak ngamin day amok. Di na intad dagiti tangdan mi. Anang aramid ka dagiti amin ng patrabaho na kada kami. Agpaiso ka di dagita nga ibagbagam? Wano, luklokwan na kami laang, ha? Saan? Pudno dagiti bagbagak. Mamati kayo man wano saan. Kaya't kayo atulungan. Ngam apay nga ramidam ti kasta. Kalaban da kami. Saan ka di? Kaya't kunti mga barwanan. Diya kun maanusan dagiti aramidan na kanyak. Iso kaya't kumutlang abalsan. Sapay kumatapod no dagiti ibagbagam. Tanulok-lukwan na kami larang. Di da kan pakawanan. Uwan, Peter. Manamnamayo ti tulong ko. Ngamkas na ibaga ni gayam, Peter. Nulukwan na kami.
Gudasan da kan. Di kayag danag. Dakkel ti maitulong ko kada kayo. Agtalag kayo kanyak. Kaputadya kun kayak ti sumurot iti amok nga awan matakder na sa una. Lito, apay adi ka pa'y lamapan maturog. Anya pa'y lang ti padpadaanam dito'y paraangan. Rabin, Awanan bibiyang mo iti dayta, Linda. Hala, umuna ka na mapan maturog. Di nakpakasikuran dito'y. Wenno, adda ka di manen impaaramid mo amadi kadagiti kakaduam. Husto akadi. Anya, sumardeng kan asmanaw. Talusan makaungitak manan ken ka, kat makabil ka manan. Talagamat ngamin nakasta ka. Day talaeng ti pagragsakam. Timang pasakit iti padam a tao. Managing bubukod ka. Gaputa uray siyak nga asawam. Maitured mo adangran. Talaga kaya masan ka sumardeng asmanaw. Kaya't mo kanita na yung nakpadayta pa ng tumpakin ka, ha? Naranggas ka, Lito. Awan apulos patag ko kan kakasasawang. Sige, ipapas mo timang dangran kanyak. Awan at talaga ti patag ko kanilito. Una yun ti kasta alangayo, madam. Mabitla ang agasak dagiti kambuol yaw. Kastamat tan dagiti lemat itong paditarupa yaw. Agyaman aksimang. Naimbag ka pa'y tamasyan ka kanyak. Wen madam. Ta sino ba't nga iti saan amasyan kada kayo iti kasta alangayaw. Ay, mabutengaksan nga agayat. Amangan no kastan tumat ti ugali ti matumpungak alalakay. Simang, no makiasawa ka tuman, kitaam dyan nasingpat a tao. Tapno saan kanto akakaasi naawatam. Wen, madam. Anya, adda iti ikot ti tao ni Manong Lito. Ngam kasano ang napasabak dayta. Natiliw mi iti rabi, mama. Pinagpanggapanda kami iti dakas kan ni Maria. Ngam sanda nagbaligi. Anya, Peter iho, isardeng yun day tangar aramiden nyo. Amang ano da kayon to ti dakas. Tinasayaat, pumanaw talaangan di ti lugar tayo. Umadayo tapay laang. Mapadda iti lugar nga awan makaammo kadata. Sa anak a pumanaw dito lugar tayo, mama. Aging gaasaan tayo pa'y anagunod ti hustisya para iti day di papa. Ikarik day ta, mama. Ngam delikado ti biyag tayo ditoy. Amang ano into nagangay, kat natamot tan ti mapukaw. Diyak ipalubos ang mapasamak ti kasta, mama. Ita ka di pa'y nga amukon ti kinapudno. Anya kinapudno iho. Amukon ti kinapudno. Maipapan iti pan nakapapatay day di papa. Kat day tati isa pulak iti hustisya. Diyak to agsardang. Aging gaanaway hapay laang ti kriminal. Ngam asino tinagaramit iti daychay. Kasano ana amuam. Inaklon ti tao ni Uncle Lito, mama. No kasta, isuko tayo laangan kadagiti pulis da diya tao. Kat isudan ti makaammo. Diyak kaya't amadadal ti masakbayam gapo kadakwada. Pangaasim ko mamat. Danggan akiho. Kaya't ko asyak ti mangsinger iti dayjay nga awanan bain, mama. Sige, mama. Iridop ko labiit. Kalpasan na. Isayang katminton ti plano mi. Saanan ang makalisipay dayjay nga awanan bain? Kaya't kumat ama ipayan iti hustisya ti panakatay ti amam. Ngamdyak kaya't ama perdi ti biyag mo. Gapulaang iti panagibales mo. Pangaasim iho.
Isardeng mo kumanday ta nga aramidem. Pakawan ng daklangan, mama. Ngamjak mapatgan, day taakid-kiddawan nyo kanyak. Simang, Ay na, makakigkigtot kayo mo't, sir. Apay ka day, ada ka di pangibaunan nyo kanyak. unayan lay tapan nakakigtut musika. Apay, nakabut-butengak ka di. Uwan mo't talaga, sir. Nakabutbuteng kayo. Ngamin, may turadyo adang ran ultimo asawa yaw. Anya, sumardeng ka sumanao Simang. No di mo kayat amadaksan ka. Sir Lito, Ayan nipit. Apaya jak makita manipod pa'y dirabi. Jak pa'y nasaludsod kan kuha na tibanag ti pagnada. saan anagaw awid ni Pete, sir? Nalabit adi na kayon kayat asang petan. Nalabit an nauman, gapo iti pasig a kinadakas nga ipaparamid yu kenkwana. Sumardeng ko na. Tarusan mapilitan ak amang paulimak kan ka. Nawatam. Uwan, sir. Agsardeng ako na sumanaw. Ay na, unay kamot ngamin nga ngiwat na ya. Sumanaw kan tumat. O niya, Pete. Nagkinaawatan ta ka din. Di ka agpadlaw iti amom nga adda nagtutulagan tayo. Naawatam. Un, Peter. Siguradwam lang. Ado kami nga amang gamda kayo. Isuan nalaklaka lang ti panang tirami kada kayo. Un, Mar. Di kayag danag. Saanak ngagbaliktad. No da itati kayat yu asungan. Siguradwam lang nga. Tapa man amalpas amin na gitoy. Tulungan da ka amapalag-anan ti kasong. Agyaman aknukas na. Peter, Mar. Boss, apay nga paturong yu kanyak ti paltog yu. Bay andak ko mga agpalawag. Manel kayo ka na kiti kakadwang. Apay nga inabak na kayo na gidyang agayam. Lakyan pa di maysa. Isa paltugan kalayan. Pangasi ko mga boss. Di da ko nga patayon. Talaga ngamin anasiglat dagigi nga agayam. Kan may sa, adamo la kakadwada. Isuan narigat da kalabanan. Likan agrason. Ala, pumanaw ka ti sangok. Sakbaya makalbit ko ti paltog ko. Darasan! Uwan boss, inakon! Pete, sa dino ka no tinaggapwam, makaungugat ni boss, nakabutbutang. Di kan damag manang simang. Ang guli magkalatan. Tapno saan ka may sagmak. Sige, panawan kan dito. At damanan pangibabaunan ni Sir Lito kanyak. Anya, kasangsangpet mula ang pumanaw ka manan. Apay, sa dino ka di talaga ti papanam, madandanagan para ken ka. Ha? Apay, manang simang. Kursunada na kanya. Apay, akas talang unay tidanag mo para kanya. Anya, saan matapit? Ngam imbilang kan kaskabsat. Sige nga rudan, ingkan iti papanam, ta ituloy kumuten dagiti aramidan. Anya ti planong, Peter. Urayan ta ti resulta ti pagnanipit. Sapay la kuma, tasan nga agtraidor. Amu namat, ama isagmak no aramiden na ti kasta. Sapay la ko mga ruta kasta. Kaya't ko ngamin at talaga, asyak timang letpas iti dayjay nga angkal ko. Awanan ba in dayjay alakay? Awan sirbina nga iso tinagbalin akabsat ti amaka. Isumat lagayam timang isagmak ang kuana. Uwan nga rod. Ngam, agpatinggan tumot laang ti kinadakas da. Agbayad dan tumot laang. Magagaran akong amang balas iti dayjay nga awanan ba in. Nagkalma ka laang gayong. Di ka agpailuyos iti emosyon mo. Amangan kit di no maisagmak ka. Kat saan kan nga agbaligi, no kaskasano. Pasensya kan gayam. Talagang ngamin akayat kung ti makabalas kan kuana. Ay, Masapul nga agbayad dayjay nga awanan ba in.
Gapo iti panang papatay na, iti nakakaasing nga amak. Apay akayat dak akasarita, mama. At daka di parikot iti negosyo tayo. Peter, iho. Kaya't kalaang akasarita. Mabutbuteng ak ngamin. Amang ano maisagmak ka, gapoy ti gandat mo nga gibalas. Mabalin ka di nga isardeng mula ang anday tangar aramidem. Di kay madanagan, mama. Agan anadak. Awan to apulos ti dakas a mapasamak kanyak. Sumuko akton kadakiti pulis. Apaman amalpas dagiti plano mi. Peter, anak, saan akasto'y tinarapaap mi ka ni Papa mapagbalinam? Iso apang nga asim ta sumardang kaan. Nasaysaya at matlaang nubay amon dagiti pan nakabagiti lintag. Amang ipaay iti hustisya para kan ni Papam. Ladingitak, mama. Ngamsaanan ang mabawing ti pangedang ko. Siyak, timang gibos iti dayjay a kriminal. Apay, gayong. Kaslamalmalday ka mo. Adda ka di parikot? Ningamin, mama, gayam. Nagsangsangit itay. Nagpakpakaasi. Ano mabalin, kat saan ako nga agibalas. Kat, anya ti desisyon mo? Patuluyom ka dilat ta ti agibalas? Awanan makalapad kanya, gayam. Pasensya lang ni mama. Sana bale, gaputagan anadak, para kadagiti mangipat patag kanyak. Kinapudno na. Jakmat la kumakayat nga aramidam ti kastoy. Ngam gaputasaan mo't amabawing ti desisyon mo. Kaduaan ka lahangan na. Kaduaan ka. Aging ga ama ipatungpal mo ti kayat mo ama pasama. Madam Linda, nakabutbutengan dagiti mapaspasamak. Sigun ka ni Dalmas akadwa dapit a pasurot ni Sir Lito. Adamanan napapatay akadwada. Iso akayat kanon ni Sir Tiagibalas. Nula ko mamabalin. Kayat kunti pumanaw dito, uy. Masyanak mo't kada kayo, madam. Awan tunti kadwayaw, no panawan ka dito'y mansyon. Pangaasim simang. Dinak panawan. Agsagana kakit di. Pumanaw tan inton rabi dito balay. Sa baling ngaminan ti marikriknak. Ang mga numaisagmak tapay no agtali na edta dito'y. Kasanaw no di natapalubusan ni Sir. Di mo ibagbagakan kwa na ti may papan iti daytoy. Ta sigurado adi natapalubusan. Ang mga no ibalod natapay ditoy no ibagata. Kasta ka di, madam. Sige nga, Rod. Jak ibagbagakan ni Sir ti plano ta. Sige, ingka isagana dagiti gamit mo. Kat numabalin. Dagiti lang importante ti alaam. Tapno di na madlaw a pumanawtan. Wan, madam. Mama, iliwak ti panaglanglang tamanan amangan. Nabayag ngamin, adita na aramid ti kastoy. Uray siyak ba't iho? Kasano, makumikom kamata ka na yun. Di mon masaho ti kakastoy. Di ka nagpasugnod, mama. Di ka tanag. Isayang kat minti maudi a plano mi iti mapit. Kat no agbaligi kami. Malpas tunday to'y. Ha? Anya day ta plano iho? Amangan no. Di ka agdanag, mama. Sa anak amay sagmak. Ikari ka. Agan anada ka. Ngam ti kayat ko. Mapan kayo pa lang agbakasyon ije probinsya inton bigat. Jak ngamin kayat amay ramraman kayo. Gapo iti aramidak. Anya? Jakayat timang panaw kan ka, iho. Mama, agpakpakaasi akada kayo. Agawid kayo kumapay lang ijay probinsya. Sana bale? Nakasarita kon ni Nena, akasinsin ko. Isutimang kuyog kada kayo. Mabalin ka di, mama. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam,
Di uliwayan adenggan, tituloy te serye tayo itaalawas anapauluhan. Hustisya. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.